Senangnya kita hati kepada Allah, iman dan makrifat ini tadi memang nikmat besar. Musuh kita satu-satunya iblis. Inya kadang senang melihat kita bersenang-senang. Inya hendak mengambil kesenangan kita, iman kita itu tadi. Maka jangan takut. Pagarnya yaitu membaca li'ila fi Quraisyin sampai tuntung 3 kali. Sesudah alam nasrah 3 kali tadi. Ini wiritan Hadramaut. Tuntung li'ila fi Quraisyin 3 kali, la ilaha illallah 7 kali, Allah 7 kali, hu 7 kali, disambung ya Latif 36 kali, disambung ya Mu'in 10 kali. Habis saya nak berdoa kenapa lagi? Itu cara-cara di sana. Nang sudah diamalkan ulang sana, nang sudah barataan Allah Ta'ala menyatakan husnul khatimahnya, karamatnya, apanya macam-macam.